आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव लाक्लिबा लोकसभा मिखलदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री केंद्रदा बीजेपी ना नागा पीपल्स फ्रंट की मिरपता सौगतलगनी सिक्योरिटी फोर्स ना चुराचानपुर जिला की हेनकेन विलेज दगी यामलब खुसुखलाई फारे अमसुंग अहुम सुबह नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 की मरीनी चनबा नुमिता मणिपुर ना मेडल तेलीदा मंजिल थारी लाक्लिबा लोकसभा मिखल असिदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री केंद्रदा बीजेपी की मिरेप थादोक्त्रे नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की मिरेप कसोई तिमोथी जिमिक्ता ओइना सौगतलगनी हाइना दोलगी लुचिंगबसिंगना लाउथोख्रे हिरम असिगी मतंगदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन की सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा हाई बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की पाउताक मतुंग इना मदी दोल असिगा सटमिनरिबा दोल सिंगी वाखलोन बैकाई खुमनबा उटपा ओइना आउटर दा एनपीएफ की मिरेप ता सौगतलगनी मांगना हाई नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की वफम असी तरामना ओई मसिना दोल अनी की मरक्ता हानदगी लेनरिबा मरी असी हेना सेसिलगनी बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पत्रना सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा हाई दोल की नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ना खंगहलकपा मतुंग इना लाकदोरिबा लोकसभा मिखल असिदा मणिपुर की ओइना आउटर पार्लियामेंट्री केंद्रदा बीजेपी की मिरेप पुथोकलरोय मदुगी महत्ता एनपीएफ की मिरेप ता ओइना मपुंग फाना सौगतलगनी मसिदा सुनतना मेघालय की सिलोंग अमसुंग तुरा की ओइनासु बीजेपी की मिरेप अमता पुथोक्तना एनपीपी की मिरेप ता सौगतलगनी नागालैंड की ओइनासु एनडीपीपी ना पुथोकपा मिरेप अदुदा ओइना मपुंग फाना सौगतलगनी लाक्लिबा लोकसभा मिखल असिदा मणिपुर की आउटर पार्लियामेंट्री सीटता हानगी एमएलए अल्फ्रेड कंगम अर्थर अमदी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली दा प्रोफेसर ओइरिबा अंगोमचा बिमोल अकोइजम इनर दा कांग्रेस की मिरेप ओइरगनी इम्फाल की कांग्रेस भवन दंगरांग पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा मिरेप ओइगदबसिंगी मिंग लाउथोकलदुना सीएलपी लीडर ओ इबोबिना हाई मणिपुर की ओइना इंडिया ब्लॉक दा यावरिबा वाखलोन मानबा राजनीति दोल 10 ना कुपना खनरबा मतुंगदा लोकसभा मिखल असिदा कांग्रेस के मिरेप ओइगदौरिबसिंगी मिंगसिंग लाउथोकपनी मांगना हाई हंदकी मिखल असिदा कांग्रेस के मिरेप ओइगदौरिबसिंग असि यामना नहा ओइबा अमदि लेबाकी दमक थवाई फावबा कथोकपा ngamba मियोइसिंगनी वाखलोन मानबा राजनीति दोल 10 असि भारत की संविधान बु थाजबा थमदुना हेना मपांगल लेबा लेबा अमा ओइनबा होनदुना लाकली ngasi sulaiba ke amadi lamdam asigi isu kaya amata oina thengnari paugi mifam aduda rajniti dol 10 gi mihusing su saruk yakhi manipur da thokliba irang asi laksinaba security force ke punba kangbu amana ngarang churachandpur jilla gi henken village da sathaba operation da yamlaba khusu khulai fare police ki pauna hai churachandpur district police amadi kuntha taruk suba sam rifles ke punba kangbu amana ngarang ayuk pung 3 tagi hauduna नुमिरंग बमतुंग पुंग 12 हेनबा फावबा हेनकेन गी अकोइबा मफमसिंग दा थीबा हुंबगी थबक चथखी मदुदा यामलबा खुसु खुलाइसिंग फागत पंगमखी फागलबा खुलाइसिंग दुगी मनुंगदा 7.62 गी mm गी SLR राइफल अमा मैगजीन अमा कापा यारिबा मरु 12 मैगजीन गे लोइनबा कंट्री मेड 9 mm पिस्तौल अमा सिंगल बैरल नोंमै तरा चाइनीज ग्रेनेड अमा इम्प्रोवाइज हेवी मोर्टार मंगा अमसुंग इम्प्रोवाइज हेवी मोर्टार बॉम्ब 3 याउरी अमरोमदा बीएसएफ अमदी कुनमंगा सुबह इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी की कांगबुना चुराचानपुर जिला की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा एरिया डोमिनेशन की थबकसिंग चथखी लाक्लिबा लोकसभा मिखल के मरी लेनना कांगपोकपी जिला की ओइना ngasiदगी अहानबा ओइना ईवीएम वीवीपैट सिंग रेंडमाइजेशन तौबा अमदी मार्च 15 दगी पोलिंग पर्सनल सिंगी ट्रेनिंग होरगनी हाइना जिला असिगी इलेक्शन ऑफिसर महेश चौधरी ने फोंदोखरे जिला असिगी डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स लेबा महा के ऑफिस चेंबर दा पावगे मिफम अमदा महेश चौधरी ने हाई 19 सुबह लोकसभा मिखल असिदा नुपी 558 अमदी नुपा पोलिंग पर्सनल समरी 43 मिखल ग मरी लेनबा थबक थरम सिंगी मतंग दा ट्रेनिंग पीगनी ट्रेनिंग असि मा के मिजेंग मखा दा पीगदबनी मांगना हाई हंदक पांगथोकदौरिबा लोकसभा मिखल असिगी टॉप टॉप मसक अमा ओइगदौरी मरमदी हंदक मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा लांजेन दुना रिलीफ कैंप सिंग दा लेरिबा मियोइसिंग असि ईसीआई की पौताक मतुंग इना अखनबा पोलिंग स्टेशन सिंग दा बोथादगनी जिला असिगी ओइना अखनबा पोलिंग स्टेशन कुनमरी ओइरी लोइनना स्पेशल समरी रिवीजन एसएसआर की मतुंग इना जिला असिदा नॉर्मल पोलिंग स्टेशन 433 लेगनी लाक्लिबा अप्रैल 15 अमसुंग 23 ता तांकक अनि थोंगना पांगथोकदबा 19 सुबह लोकसभा मिखलदा थौबाल जिला की केंद्र 3 के अपुनबा पोलिंग स्टेशन सनी 95 पोलिंग पर्सनल ओइना ड्यूटी तौगदबसिंगी ट्रेनिंग ngasiदगी थौबाल कॉलेज दा होरगनी
ट्रेनिंग असी लागलिबा निंगथौकाबा नुमित फावबा चथगनी हाइना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ओइरिबा डीसी थौबाल अहंथेम सुभाषना खंगहली ngarang mahaki office ta pangthokpa pawgi mifam amada DC na hai mikhala sida medical ground da duty komthokpiu haiba personnel singna March 18 da phamgadaba medical board ki mifam da khananabagi damak mari lenaba se sang amadi application tharakadabani mangna hai kanagumba sarkar ki karmasari sing miron bi natraga sajen binupi singna maternity leave lawba thabak tagi pothagadaba tha taruk ta ngairaba miyoi matai manaw animak sarkar gi thabak tawrabadi miyoi ama duty dagi komthokani Mikhala si mai pakna pangthokna bo honabada jila sigi karmasari singna district election office pu mapung phana sagot piu haina sumagna appeal tawkhi Nationalist Congress Party NCP gi National Working President Praful Patel na thokpa cherol amada NCP gi Manipur State Unit ki oina Salam Joy bu president oina khankhre Serola sin hai Salam Joy na NCP Manipur State Unit ki president oina khudakta gi thabak puragani Raija sida party asi mapangal kankanhanaba thabak thorom kya pangthoklagani haibagi thajaba su thamli tabiriba pawse kasbani Imphal dagini Nagaland da sathariba ahum suba Norris Games lisingani kunmari gi ngarang mari ni chanba numita Manipur na medal teli da mangjil thari Games asida Manipur na hojik phawbada sanagi takman nimphu manga lupa gi 39 amadi sanjengi 39 puna takman chama 39 phangduna mangjil thaba raija oiri Manipur na medal teli da mangjil thakibagi iroina na Miyamna games asigi aroiba numita ahenba miyeng thamli games asida Nagaland ani suba amadi Assam na ahum suba mafamda leiri Professor Nungmaithem Tombi Singh Marphunithoi suba mapokumon amasung mahangna iramba radio lila amadi film script phongbagi tharmama ngarang Imphal gi Manipur Press Club ta pangthokre Nungmaithem Foundation amadi tungi yaifanaba semba kanglup samurongna punna sinba tharmaduda Sahitya Academy Award di maibam nabu Kishore Singh Akasban Imphal gi program head oiramba adhikari mayum gi Chandra Sharma lehau thabam Kunjeswar Sharma na chingba saruk yakhi ngasi phongba pause singi maru oiba pausingi damak haujik Mangsatabam Premananda leire Premananda Thagachari Nganthoi ngasi phongba pause singda lagliba Lok Sabha mikhalda Congress ki mirep oigadaba singi ming lauthokibagi pau outer da BJP gi mirep thadoktre NPF ta sagotkre haiba pau amasung AICC gi bank account sing sis toksilakpagi pauna maroiba pausing oiri Sanalebakta Congress ki ticket lauthokre inner da bimolna outer da Alfred na mirep oiragani haiba paugaloinana BJP ki mirep maithiba pina bagi damak Congress ta sagotkani haiba India block ki wafam ahan be headline tawri Pawasi Naharol gi thodang Sangai Express Manipuri amasung English edition pogna fam Manipur News HL Express Imphal Free Press People's Chronicle Manipur Mail amasung Morning Bell da su ahan balamai da fongle outer da BJP ki mirep thadoktre NPF ta sagotkre Inargida Union Minister R.K. Ranjan gi ming maru oina pannarakle haiba pauna sanaiba pause gi anisuba headline oiri NPF ki mirep ta sogatpagi pawasi pause ayambada ahanba lamai da phongba thengnari Manipur News ta mikhal gi notification thokiba numit humni surabasu candidate amata file tawdri haiba pawga loinana Sotin Kumar mirep oiba toknaba che thakre haiba pauna ahanba headline tawri Thawal Turel NTU Chamri gi makha da chele Ising ka hena naibana sizinaba yadre haiba pau anchor kalam da phongli pawasi Naharol gi thodang da su anchor kalam da phongli Naharol gi thodang da High Court ki order singna duna tharakpa SLP ama Supreme Court na lawkhre haiba pauna anisuba headline oiri pogna famda irang na maram oiraga mangkhiba tax ki saruk lupa koti lising ani pivina ba hijack haiba pau amasu maroiba pau oina headline tawri pawasi HL Express su ahan balamai da phongli Lok Sabha mikhal asida lanjinariba voter singi akhanaba polling booth Manipur Mari hangdokadawri haiba pau amasu pausi asigi ahanba lamai da phongli pawasi People's Chronicle da su ahanba lamai da phongli Sanga Express English da Congress ki mirep lauthokibagi pau ga loinana bank account sing sis toksinkiba asi dictatorship ki thawongni haiba pau ahanba lamai da headline tawri pawasi HL Express Imphal Free Press Manipur Mail Morning Bell da su ahanba lamai da phongli Ganphu Mail da BJP na Manipur ki outer constituency da NPF ki mirep ta sogatlagani haiba pauna ahan be headline tawri Congress ki mirep oigadaba singi ming lauthokpagi pauna anisub headline tawri Pawasi Tamengong Times amadi Hills Hornbill Express ta su ahan ba amadi anisub headline tawduna phongba thengnari Nganthoi Thagatsari Premananda aroibada maroiba pau amuhana lakliba Lok Sabha mikhal da outer Manipur parliamentary kendra da BJP na Naga People's Front ki mirep ta sogatlagani Security Force na Churachandpur Jilla gi Henken Village dagi yamlaba khusuklai phare amasung ahum suba Norris Games lisingani kunmari gi marini chanba numita Manipur na medal teli da mangjil thari pauloi jare